Muri Nigeria abayisilamu b'abashiyite bigaragambyaga bakubiswe n'amasasu y'abasirikari ubwo baharaniraga irekurwa rya Ibrahim Zakzaki wafunzwe ubwo ingabo zishinzwe umutekano zicaga 100 mu mukwabu ku bari muri muvoma ya Kisilamu mu gihugu. Abantu 9 muri Tunisia harimo abapolisi 8 bakomeretse nyuma y'uko umugore yiturikirijeho igisasu mu murwa mukuru Tunis rwagati mu gikekwaho kuba igisasu cy'iterabwoba. Ubudage bwakiriye itsinda ryashyizweho n'ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi G20 n'intumwa zo muri Afurika. Ni mu gihe chancelier w'Ubudage Angela Merkel yasabye abikorera ku giti cyabo kurushaho gushora imari muri Afurika. Muri Malawi ho UNICEF n'indi miryango birakorera hamwe byifashishije tekinoloji y'utudege twitwara tuzwi nka drone dufata amafoto y'ibihingwa mu mirima kugira ngo bamenye aho imfashanyo y'ibiribwa n'iy'amafaranga bishobora gukenerwa. Naho mu Misiri hari ibikorwa bishya byo gutanga imfashanyo mu mujyi wa Alexandria uri hafi y'inkombe hatunganywa imyenda yambawe ikagurishwa hanyuma ibivuyemo bigahabwa imiryango ikeneye inkunga y'amafaranga.